Reka ngusuze nkwifuriza kugubwa neza ikaze kuri Mbata 250 wowe udahema kudukurikirana uri mu Rwanda uri hanze yarwo uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi ikaze kuri Mbata 250 kwibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umurongo kanda subscribe kandi nawe wayikoze uri w'agaciro kuri twebwe kandi nimba ukunze video kanda share wisharinge ku bantu bayikeneye mu makuru muri kumwe nanjye Mbata 250. Ubutasi bwayo mama 23 ikomeje guca ibintu bigacika mwere kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mama 23 imaze gukora ibitendo mu masaha ashize, aho mama 23 imaze kwivugana ingabo z'abarundi zisaga ijana zose hamwe ngo zikaba ngari 150, harimo ingabo za FDLR zimwe zigambiriye guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, harimo umutwe w'inyeshyamba Mai Mai, hakabamo n'umutwe w'inyeshyamba bita Nyatura. Izo zose zikaba zihataye ubuzima. Mama 23 ikomeje gukora ibintu bikatitiza isi, ibivuganye mu masaha ashize ku gitendo cyateguwe na Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo wayigabyeho ibitero mama 23 ku butasi bwayo bukomeye cyane ikomeje gukorera mu gisirikare cya Kongo mo ndani igashiduka baguye mu mutego wa mama 23 bagashiduka bose bahasize ubuzima nta no kubara inkuru. Mu yandi makuru sasa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igihugu rushinzwe imari nirwo rwatangaje ko rwafatiye ibihano uriya mugabo wayoboye Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Ni nyuma y'uko leta ya RDC yakunze kumushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa mama 23 umaze imyaka irenga 4 uri mu ntambara nayo. Mu mwaka ushize urukiko rukuru rwa gisirikare rwa RDC rwakatiye Kabila Kabange igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byari nyuma yo kugaragara mu mutwe mu mujyi wa Goma ugenzurwa na mama 23. Usibye kumukatira urwo gupfa, leta ya RDC yafatiriye imitungo ye yose ndetse inasesa ishyaka rye rya DPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri RDC afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu guha ubufasha AFC 23. Ivuga kandi ko yaba yarahaye ubufasha bw'amafaranga AFC mu rwego rwo kugira ngo uruhare rwayo rwa politike rugaragare mu burasirazuba bwa RDC. Washington kandi yamushinje kuba yarashishikarije abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC kuzivamo bakiyunga kuri AFC 23 ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse mu mahanga. Ikindi ngo ni uko yaba yaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitike utavuga rumwe na perezida uriho kugira ngo yisubize ijambo muri guverinoma. Ubwa Washington, Kabila yafashije AFC 23 mu buryo bw'ibikoresho, ayitera inkunga cyangwa ayiha ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa ubw'ibikoresho na serivisi. Kabila ntacyo aratangaza kuri biriya bihano. Uyu mugabo icyakora amaze igihe agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi kubabaza abanyekongo.
Gira ngo mwabyumvise amakuru ari kubera mu gihugu cyacu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni amakuru akomeje guca ibintu, aho M23 yekomeje guca ibintu bigacika, ibabaza Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Kongo. Nababwiye n'ukuntu Washington DC nabo bakomeje gufata ibyabo bihano, uko M23 ikomeje guca ibintu bigacika, i Washington DC naho bakomeje kwifatira ibyabo bihano bikakaye bibabaza M23, ariko nubwo byayibabaza ntibiyibuza gukataza bijya ku murongo w'imbere. Ayo ni amakuru dukomeza tubakurikiranira kuri 5 reka amakuru yacu rero tube tuyasubikiye hano, bibutsa gukanda subscribe and share, nimba video ikuryoheye utange igitekerezo cyawe muri komenti maze tubone icyo dusesenguraho. Mwari kumwe nanjye Mbatete 50, dusubire mu makuru akurikira. Ciao ciao, nakagaruka.